여러분.
bazamura amaboko nabo tumwigereze. If you are here, just stay here right now, please. Nabo tubakomera amashyi menshi cyane. Hari abantu nabo bavuye muri siporo bari kumwe na pastori hano tubongera amashyi bose. Twicare dutuze abana n'umwana arakugeranje hano abantu bategura abana bose. Ariyetse arahari akunda abana cyane n'umuhereza umwana aramenyuka mugenza. Reka n'abari bicaye guhaguruka kuririmba n'indirimbo imwe gushima Imana. Baduteguye indirimbo imwe y'umukunga y'igisirimba cyiza twese tukibyine gushimira Imana. Please stand up, we're going to sing a beautiful. No munsi no gushima Imana. It's a day of thanksgiving. Twavuze ngo nubwo twicaye gutya ntibise nkaho twicaye muri fede. As long as we feel like that, don't feel like muri rusengero. But it's in church. Kandi twishimira Imana. And we are so blessed for God. Tunezererwe Imana imirimo yadukoreye. Be happy and joyful for God for what He's done for us. Reka batuyobore muri iyo ndirimbo hanyuma. Let them to lead in song. Nibarangiza turahita tuyegereza apotre hano maze gufata akanya gatoya atubwire ijambo. Turaza dukomeza hano n'ibindi. And we'll add more. Yeah.
Vamos a eso, amén. Come on,
turaza kubahereza indirimbo. Hari abaririmbyi bavuye kuri siporo nabo bashaka kuririmba barahari. Nibaze bakiririmba indirimbo imwe twumve ubuhamya bw'Imana. Mubakurikira amashimwe rwose. Yatura akoresha cyangwa se ituro niwe barihamiriza niba hari umuntu ushaka gutura barihamiriza kasha. Yeah.
dushima Imana ko duhinduriwe umwanya isaha turiye nyuma dushima Imana ko twongeye kubona indi noheli kandi
Yes,